gude serijak nebo bude. Sibagiri sogiri kot severat samun Jesus Christ ura feya tugits non Christ rere kwe feya tungun medicine klaran nomne. God ai firikits non Christ memeren verifare sa office. Pues sibe bin o research memen mesan. Efesos saburi wigisin uriget ngeri ruere. Paipel ai digerigits usuren God echerigits Pwata firikits de memeren verifare sa office. Pwata nagari Efesos saburi wigisin nibu. Urapusira fatagerigits met pobu. Are norat chen afen afirigits. Posibotorong non tetenin pusin nung renchan Jesus Christ. Purieu sun met a apa-apai netipan. Efesos saburi wigisin nibu. Iwe Vokun pan nukirana ni mngeri we sinchan fitikits nare nukiraron aye atwe program Paipel Apasa news host na atse program we Uncle Alex Rhowuniong iwa ngang nom ngang co-host nare nukiraron iwe akbarat sipo tolong na ats fanson program iwe sipo akome yadek saya tek Kristo God ren eren ikinai. Kristo ngonu kren amtong me ime me tiwatingor. Kisum terong salem tipis nge naberari potingor ngunu mongun mifen. Kapotina te bogisen nonnom rem nare fanso. Tetumnikem epetisenikeme uton efitiar. Esopar o suka am ekiak. Yei tingor na te sises amen. Amen. Iwe Amen. Si boleh tolong larat Ayun Kapas Ace. Eke Kapas Ace fideat ke Chomong esap Chomong pe. Walu at ke Kapas Ace. Iwe si pe atutugari ka pe urus ngeri kitsunari nukiraron. Ayun Kapas Ace era ewo Taiphoon Mawar. Pada Chomong ramas raira po tipen Kot. Iyan efisi ewa Taiphoon Kot ika setan. Iwe raranem mei isarong nei beren. Raranem ngerigebi isesireiga mi torong aroi. Bimen. Okay. Iwe ge ewe kabaseis Chomong re rapotipen epotipen ewe Taiphoon hetini kuam epotipen Kot ikatipen setan iwe mei pung punan narin Paipel mei pan Chomong met mocherin Kot epusin agaga wan irisin awewe en vrouwen mogen ngeri woses we wenge mogen yoge periwan peruseri Kot through Moses when God fast färiten Moses fast färiten God Moses förrivet taas färiten God iwe sia kyllä equip lakes sia kyllä jawe jadisip en vrouwen zo'n viu Nunko zo'n viu revera nare setbar murin aartorong tierra John Israel ewe bek iwe ekkera
ko te pusi de rapwe furian. Ia pusi nirawa. John and Farawe. Ifa an son fiu. Chomong parekan metaj me non Paipel lan Old Testament ban New Testament. Ko te rapwe i e furi. Iwa wa Chomong efecto se disetan. Awewe ekki semmoinen suke feittätsä heart attack Chomong ekki osukosukren Taiphoon ikke fa afadarayan setan mi fat pun kote fatigidiu ifa nönku arvas iwage setaraito nukeri punia pan fatigidiu pan nön irasi kyramennon Mäty on meidät röve varu. Sateri vuode kepue puhuta näri on rövesu. Kaabutsura näri on rövettiu. Matthew. On meidät 13. Rövesu. Rövaru rövettiu. Nwe yeme tapesa. Ra murin nön ewa muan kotsana rafetto oireni. Samol ka omore feiri pukin mi murin ne nonom tenipi. Nge yatsake kue potolungau rafetto meja. Appeliwenir. Ementaan oputai aaferiei. Iwe kotsanangang raisini. Ifaussun. Kaamutsen epo filo uitäte kue irengau. Iwe airenir aapui. Pundupun opo uitäte kue irengau. Oapaltooni epo paltooni fispuekko uit. Ravopal etir le yttyte. Opo likitir poropo memmerfengen torifaan soon kinikin. Murin ngang ipuireni ekko tsana ngang res ngangen res poropo akkomon yttäte ekko potolingau rope pukufengen niir o ganirla murin ropo tsufengen ekko wit o isenirla näi nenien isois. Iwe meduwe wedera. Wewen bukiits medicine sipwe märpökata. Ekko weed mekko weed. Rawa värpök. Rasa weir rete yttytä ekko vi miat. Iwe fetan nesa bu ferifan iwe dai bue nupura harvest. Iwe bue we fesendi ekko vi mi ifa kirikiringau. Me ekko vi fejat. Iwe ewe pyrykyr ekko vi fejat. Awarung non nediran isais. Iwe ekko vi mingau akkerir. Iwe efeito seri nebo budar ferifan. Ika Ojeberi ifa non Genesis irigat Genesis irigat Evangelyn Wokisin Ruda Genesis 3:4 Yeme tapesa Genesis irigat Ruda
Iwe o serapenit aureni o fefin ap. O so fokun mero. Ida ewa tofara en seraperit en Satan en Lucifer. Nen ewa tar kongeri kot. Ida bet anna tofara iwe tori yei. Gives me one, gives me two and faying out era. Pokiten ifa amuit ngeri tibis. Era tofara amuit ngeri tibis arebwe nebremon ferifan. Amuit ngeri Satan Lucifer arebwe nebremon ferifan. Iwe ira probutan ne pasaron turn ira pas ekan man rese o kojoj pan man ra pobutare ni ra kunu fageri ra oche fagenir ngeba man ese orera iwe ese rijak era chofara osa fakun mera iwe fetan totori nare ran iesi fasingaruk ese tuen era osugosuk tue fetan 145 ira pota revelation ngomarutu Saturday ngomarutu era bun ewe setan neberi urusen ferifan tiu. Ewa tragon mi watea kotorurikin. Ewa serpenitin no mi tegi aiten defor ikasietan. Autobulusen tson ferifan. Kotoruti wan ferifan imelen kewa tsonen. Autobubet Usen ferifan. urusen ferifan. Urusen ferifan. Ewa serpenit autobu. Iwe non napuko John Sabureu o kisirruari. Ruane. Sabureu o kisirruari. Iwe ye met John sapure wokusin ruare apara pesa. Ewa kapas ewa popun marau. Nge marau awata saram ngeri aramas medisi. Dimo. Ewa saram aditin rochopak. Ngerochopak esaptogani okufu. Rochopak ese tori kufu. Iwe ese padori we weiti. Ewa saram minom. Ewa saram eti werang to 145. Pwipwi asaraba 35. Iwe ifa John Tibis ma John 35 in magang sisewe weiti. Without the Bible sisewe weiti. Irapota erapun urusen poriura ewa rocha kich poriura urusen 35. Tipo wo kitabrna neyen era in him was life and the life was the light of men. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Rese weweti. Without the Bible, no puede ser aron God en nombre rese weweti. Iwe niuri to a question. Met. Ewa Taiphoon Mawar pada Chomong masra erapa tipen Kot. Ian efisio Taiphoon Kot ikasietan. Sipwe chechebri setan pari kotun asapan.
asabuanin wan furifan. Iwe ira pota sipwe tōhiri rapun I e aora ewe Taiphoon. I e aora ewe Taiphoon. Whari ten chokare pwe e pwe geri rarwas o ires, e pwe nini e kua rarwas, pwen e sinei, pwen ebetek neti pen sisas ren, ebetek neti par ren, ira pota ekan muchere e pwe ni John tipis, ika e pwe ni John nön ko tarabas, pwe e pwe ria fau sisas, ira jok. Esa pwe wengi tai au puten, pwe e au put sisas, iwe ge, ue wenge, ko putan sisas nana awati wam. Awati wam. Awita mi peru, aria, Esafat. oh, iwe. Me sineke kapasesi o esafat. Oh, betue, Iwe aru kapaseis foku kriso jabur era kapaseis. Ikai se peru, iwe kapan, niu se ferito. Iwe, nyt kyllä kiävin tsengon maru pääsnivu. Kommentoida se Facebook page se kon fateot weweti peruale ke kapaseis pan weti sipan weweti. Sipure moteria nampa kapaseis nampa ruera mayor e kapas trinity non Paipel. Trinity. Ese nam non Paipel. E Trinity ese nam non Paipel. Nge idea ren Trinity mennom. En idea ika ekin e osugun mennom. Iwe sibuakom federi Genesis 1:1. Genesis 1:1. 1:1. Iwe ye meta Apasa. Ne bopun kot a ferirang mekanifan. Iwe eran Kapas Kot. Era nebopun Kot a ferirang ferifan. Kot iogebe irumen. A plural. Not Kapasen Greek, Greek, sub-Greek, Hebrew. Iong Elohim. Elohim Ina. means blue. Yeah, ina plural. Iwe e puarata bun Kot Sam, Kot 9, Kot Ngruben. Ir meiruben represent. Iwe ina kebue ifa mwetetiwan wakisin ru, iwe kagura Kot Ngruben. Iwe murin ka mwetetiwan wakisin irugat, iwe kagura Kot Ngruben, Kot Sam, Kot 9. Iwe wen ir meiruben represent nuwen renam re furry urusan furryfan. Nang me furryfan. Iwe panan Genesis ruaboru geri ruafisu mar satiri ritiri. Genesis ruamuru fisuera. Murin kota Apasa sipwe ferjarmas wewengeri kit. Poroponen meni ekko ikeren neset mekko mansyusi mekko man mensin on ulisen ferifan. Sipwe furry arvas usuts. Iwege ida yönöwe Kot e kapasngeri. Kot 9. Kot Sam, Kot Ngruben. Rekkapas vegen odar. Pera sipwe. Ngera isop. Esop tjökeven arvas. Iwe para sipwe furry arvas usuts. Rova fisu. Ruofisu jeusun koot a ferjarmas non pusin napanapan.
Eben mwen me eben fefin. Iwe ieusun kot plural aferi arvas nan pusit nikirikin. Iwe non matu yrigat egon moru. Matu irigat Egon moru. irigat engon me olu ye me Apasa. Iwaru pon sise sawes me papatais. Mutir yute menore korik. Nge nengeni neng sukura ngeni yue o akira ngunin kot afetti won urusen nabrapen eben nisong. Murin mengyungi mengyungi tu seri neng Apasa. Iye neibi atseng iwa urusen paparin. Iwe mengyungi tu me nang on nang. Iwe kotsam. Iwe eben newe esaati won Jesus. Non digiri even murra. Iwe kot ngripen. Iwe Jesus iwe Pwata menare korik murira papatais. Ira iwe kot. Iwe kot nain. Kot sam. Kot nain iwe kyta kot ngripen iwe asset iwe on nang. In trinity may biblical. En nam non Paipel osukunan. Gesejok era word is en nam. En Kapas trinity iwe sen namlon. Esen nam. Paiperare pwe uso sen maken trinity. Esen nam. Ngiren ifa osukunan en era pwe en matu pusira porausa ewe koten sam. Ewe kot na ewe pan ewe kot ngbifen. Era matu Apasa iwe ubose se buara Apasa non Genesis. Iwe kiri soja pur ngeri ewe Panuato Kapasis. Fokuriso. Iwe sipwe pamuaterien Kapasis nampa irigat. Nge 10 minutes oro merat sipwe torong raratse break. Nge sipwe siangeri pues ikabe orang Kapasis tetemeri kukeri lecho telefon nampan on kuam 671-689-9990 ika comment warate Facebook live. Iwe Kapasis nampa irigatera ngunmifen pan ikot. Ngunmifen pan ikot. Iwe siafen wesne oporausa usun Genesis 1:1. Genesis 1:1 place city ikai isari ngunmifen nein ekwe Godhead. Iwe ebuan ifa satiri ritiri Genesis eru ebuan ngeri wisan Genesis wisan God ngripen ebuan buari ngeri gich usun aragang nare Godhead. Genesis 1:2 yeme Apasa. Ngeferi fan akatunga o apen. Apanere orochokit ekis medicine. Ngurin kot atumuri ewe nere. Iwe ifa it's chaotic en nere fitikogo. Iwe ngunmifen I John wisan akuramwe. Akuramwe bara amson sara netipen negeri en korik puawan ifa mikroch korik ira bota buan puawan korik ebu para sarva nge korik menan ifa prophecy we korik ngarabas. Wewer korik ngarabas. Wewen nafedan on arabas. Mi osugosuk.
mi wakirots. Iwira wisen. Wisen. Ewangin mifen. Ewangin mifen. Ebusen asarama. Ebo wisen asarwa. Ebo wisen kiramwe. Kiramwe. Met mi rotokits me mi osukosuk. Ira. Corinthians, 1 Corinthians 6:19. 1 Corinthians 6:19. Okay. Ye met apasa. Ewen korodit sopuru okusin egon metiu. Era Osop sire pwe inisimi iwan ferin ngunmi fer anom nami. Aron nom non emi. Ewangunin kot a ngerikebi. Osop posin ne ngerikebi. Pwe emi nun kot. Ewangunin kot a ngerikebi. Iwe eragarin kot. Ira ewe nguripin. Ewe ngunmi fen. Ewe third person. Ewe aruberin. Persoran. Ewa gripin. 1 Thessalonians 4:8. Ewin Thessalonika. Sopuruari okosin waru. Ye meta pala pesa. Era ye minne ya pöytare ke kapasen fen. Esa pöytare kapasen aramas po kapasen koot. Ewa mi fangeri kit ngurinue ngun mi fen. Ewe mi fangeri kit ngurinue. Ese pöytare ifa minen arvas. Pue e pöytare minen koot. Kapasen koot. Kapasen koot. E pöytare kapasen koot. Poki den en ngurin i koot. Iwe peruan ifa peruan ewa kapaseis ngurin ikangen mi fen I pan evan kot. I third person of the Godhead. I aruberin persoran ewa kot. Irme uruben ewe fugen our purpose. We fugen our rejok agang faritom faritay. Rejok agang faritom kepwe ifa kepwe kun ngeri kot faritay. Ay po kun ngeri kot. Pun sipwe ifa sipwe epo urus marawach met miden to do good and to be good is to go to him. At sipwe ifa epo urus sipwe mechibwera. Unsaat sipwe marawani wa marawmi. At sipwe marawani wa marawanim marawach marawfe iwe sipwe kun ngeri kot. Ngi kasi se marawani wa marawfe marawach iwe saba turseri kot. Ese oran kot plan ngeri ewe mingau. Ewe vi turu nukurewe nukut an kot plan iwe afengau. Kotururong na rin. Iwe wangin mi fen pari I kot. Esunsuke kewe okusisa eneri. Arwangan fengen. Ewe ngun mi fen pari banjok John adisi kot. Iemen kot pari chara si kot. Amen. Iwe atori fansorat sibo break. Sibo torong narate fanson break 30 minutes break. Iwe sabato sibo news fan kesemutin comment orate Facebook page
ren omna kapasis. Iwe, iei adziwe program Paipel Apasa kirisotaburen afanso ngirigit ikere. Siafakun yadek we achiajiferent non and Kot Kapas ebe feyat e metoch mi murinoguruk ika kich medicine. Fitikich 7 next week aruaru kurak nibu ngiriboru nekuria sipupan sabuera आज का फगत Kapasen God. Kirisho Jabur, sipwe pan Josephine next week. Kerabanam kodebue fakun efeyochuk. Minele hapor binna. Iwe Kirisho Jabur sapan niwe sefari di atwa program. Sipure materien seis nampa ruari. Era kot aferi setan. Ibu ako abusuren ewe ifa ewe spot ewe era sibure sibuapchu next week. Ida wen ngesa suson nge ap sibue mi wajak nom ifa Oruan second half no jebet. Iwe kabasisera God eferi setan. God eferi setan. Iwe kabasen menon bugabin God eferi eben ate öts. Wese ate öts. Wan eben tiki öts. Nibwak öts. Ning ötsen man medicine non. Nein förri en gott goe. Idan Lucifer. En magang sa pusin sire. Porausen Lucifer. Nu buen God ewe seri de förri. Iwe mei wesen martitin. Mei wesen. Eban nambaru fan God wen ngei tepe nambaeu sedi John nang medicine nambaru jak fan God. Iwe ifa tesibwe isigen na anani isigen Mameruari pobutawan on meiruet. Ika gon meru. Ira ngon meru. Ka fokkun turuti serireng en fyren. Nön manneren. Ka turuti wan frifan oto atakis nepun. En ewemi etakisara keti mu menam. Ka gegi noneti pom. Ipo fettereng o onnomu neri matun king asen ekko fyn kot. Ipo mati wane watsukun muits mi fokkun toa. Annom periefen. Iwa ipo fette aserekko kutsu po ipo awewe ngeri ewe mi fokkun tekea. Iwe i Lucifer wesen egin ewe jerebwe ifa Tekea serikot. ewe tekia serikot. Ewajen ebwe etta ennefen kireta asan wonne Aserekko kutsu. iwe ewajen ebwe mat enneferin ekko kutupun ennang seri ifa Kot. kot
Iwe mä itä wewenge ewajen ebwe I ebwe ifausun an bobuta an mojen neberem pogiten ajak nenetiwan ajak uri miyach nigach tigach atach iwe eki bun I ebore neberem ikan akan jang boyera naman iye ifa fefeita ikan torir political leaders awewe ren iye jak ren merika mete fefis merika Trump iye mä usen asadan ikan Republicans iyoge iye putur iwe wasuasen turmang iwe eparirausun and Lucifer tur iwe eparirausun and in magang si putur nubuan si non wistegia non politics non nukun politics mä kan wis raategia da saaren neti watcha sairapu iwe saatu fits. Nupone por namram tekijä. Ira. Non neti pätsi. Me war si tekijä da saaren neti war na vaiki. Namram tekijä non neti pätsi. Iwira pota. Isigier röve waru. Tuonit. Fite. Isigier röve waru. Puputawan. Puputawan nibu. Ngani. Ngimu ngani. Ila bue engon me nibu. Engon me nibu. Okei. Nibu engon me nibu. Kaafokun ääni tipetsem lonom angangen suopai o Chomonga oum. Iwe ka namram tekijä lon nenukom ren. Yemine ngang kot e osamon mira prapi Apasa. Pokuten kaikiaki pokati petsem usun even kot. Ibo orato oom John ekismi poraseri aravas menisin. Porepue afaya ngawak. Iwe repo ittau nyrketiras o atairamme tots meisin miimurenne aatorik pokuten oom tipetsem. Porepan elimengawa nikom. Iwe repo nyk o turokurong non eupejasmi olonan. Ifausun ko potsiora pasafan mesen chakwami nik po en even kot. Ekko chakwami nyk po en even kot. Iwe kaachok even aramas. Esa even kot meren chakwami nik. Ko po mera usun chakwara sap sirukomosais ewe chan ekko chan ekis. Ngang kote osamon mira brap iwa Kapas. Iwe osamon mira brap a Kapas ngeriei. Noin aramas kopue tietä etjokkörin ketiu usun feangawan iwa kingen tairus. Iwe kopo yreni pue iei anoi ngang kote osamon mira brap. Meram en emeraramas mi osasen murinne. Kaapon uren tipetsem o osasen marriage. Kanomnon etten ewe tenipin koot. Kaafot ngeni sokkopaten fau mi aitse iter. Karlenia, Topas, Jaspis, Chrysolite, Beryl, Onkis, Sapphire, Carbuncle,
me emerald. Me o ram fod seni gold, ra fyrfern I domnare ren god a fyrg. Ka kepit pokopok emen jerop chan tumun, poiwa awisok ngiri. Kana mon iwa tukun kot mi bin ofeter nen fa ni meriwari. Iwe. Wesen ning adet marriage e Lucifer. Nge pogiden netiwan iwe a urren navaikinan netiban atur. E feitowe yaan aren navaiki nge tseveri nang nerien kot ese ortibisnan. Iwe ewe betatsragara ini ma ifawe eu mystery of iniquity. Miden tibis iuge sise togori sibuwiti. Men non nerien god non nang ngebot puguta. Iwe puguta non nerugen Lucifer entertainedi iwe dabota wiriti even David even Satan. Iwe narera fanzone I abusin furry. When God furry even John Nang may ning may tibachem may sokko baden chem. Mi was a bujokun you again nubwen a entertainedi nubwen a dorong tibis na nerugan iwe pobuda ne recreated it pusin furry warisin puebebe setan isesiriga epwe weyot mete ngagu apasa nge wewen pwe eton me iae fedadoviye even John Nang mi berditin mi ususen etsuper iwe to tori eki tips na netipan iyo ya siuri pusin siuri marawan iwe fiti tipis yeibine tipis eu semuen ese dogeri ifa epue chikar epue semuen usun kasere fetare mutsura yewe semuen tori fetar utsura yewe semuen tori wewen pue ese or safean tiuranjuk Jesus Christ irajuk safean iuge etiuve onang färiten arepo saferira tipis iwe kuote se förisetan kuot förieve John iuge ewe John Nang apusin föringa varo ewe John Nang apusin anga varo iwe
Samudri rai ots. Okei, nampariu. Kapases nampariu era meet ipo ferry ipo tongani sire meet kot awoten ipo ferry. Ibo jak nuri di nuri di namparuari. Namparuari kote ferry setan ira eu noitskei Bible study me was ifa me Chomong ika me watte study iwe me de kosa aeroruk si jok scratch ese woga ifa si se woga dorong non iwe ira bota ika kebujen kebue ifa Kaiusan. Kaiweri iwe ira ka ererigich iwe fen buan wati wana amkara gamet iwe pan esiregich namparibu met ibu ferry ibu dori sinei met kot wajeri ibu ferry nampayo kopwe yatek namparu ritiri Paipel nge yatek kepwe yatek ferry den kepwe wewe dien pugapin kepwe yatek ngeri got pwe to eiduk asarwak en pugapin iwe kepwe ifa kepwe rit iteitan ran ikafen iteitan fashion puen the more you read the more you'll understand the more you understand the more you know in Cerberit, in Setan, parar jokagage sise kunungeri Paipel. Metewe otupugits me nepo buta ferifan tori parikenai kismi par osuk pepeirajok fan. You shall not surely die. Med non berika. Med non juk. Era kasafokun mero. Iwe wokisinivu ara narewe jok fanshon ge eri ika ge oje eoferira mesowe wasuk megurum ke bosirei miyat memingau ke bosun kot iwe metewe Lucifer ferime onne irapan ngerigich pusipupan taporawarin apan ngerigich pusipusirei miyat mebi mingau sipwe usun kot Kasi jaga beriti di 2 Corinthians 8:7. Ron koranit. Sabun fite? 8:7. Okay, 8:7. Iwa yeme Apasa. Era emi awafokkun pisakisakira lan metaats meisin.
Non emi riku Christ. Non emi sire Kapas. Non emi sire rap. Non emi atoto ne alinis. Pon non emi to tongekem. Iemi ne siamuten opopan fagafaget non angang mifis femto. Era pisegisek, esa pisegisek ren pisek. Nga pisegisek ren mettaatun ngun, mettaatun neruk. Tipetem seniko. Ira. Mietä kue Apasa. Ra tipetem seri. Ra non emi sire tipetem sire Kapas. Non sire rap. Non tipetem arin atoto marinis. Panorar tong. Iwe panorar fangfaget. Non angang feriten. Iwira. Ese pisegisek wan, pisek nge pisegisek wan mettaatun ngun. Ira met epo toruk ikake sopwei ennea. Nge nupuen kepo ennea en Paipel kepo tugar, kepo jaatek, kepo tugar ekot epue epiri riit epue ifa eitigoruk met epochet eitigoruk. Iwe Hebrew ngol. On mefisu. Hebrew ten fisu. On mefisu. Hebrew ten engon me fisu. Iwe yeme ta para pesa murin apasa ngang isop tion tsetsemi arkot tepis me fermingau. Hebrew 10 on mefisu. Hebrew 10:17. Satiri Rome. Rome sapun fite. Sabun utiti. Engon mefisu. 10:17. Iwe yeme ta apasa. Yemin ere bennukurik abop seri an rongrong Kapas. Ngewe Kapas abop seri an emen afara Christ. Iwe ifa me non me non meriga ian metera. So then faith comes by hearing. Nuguruk e faith toseri roro. Iwe rorong e faith toseri rorong eri Kapasan Kot. Iwe wen kepwe a kuseri ka farfan kepwe rit Paipen. Kepwe rit puk e kan puken ifa religious books. Pun epwe arabara ifa sinei epwe arabara wewedi nge akaiwin epwe ngoruk ochmetach epwe ngoruk en sineri pun non uruseren Paipel kota jak Kapas wan ochmetach erapu kepwe ifaitan obey Kepwe eporiute. kepwe eporiute irajak metera kepwe eporiute aroi iwa kepwe kerabra iwe seri nam tori gerai irajak ochmetach ewe severent kiit sipwe össeriga aron. Iwe in Paipel
era Pwipwi sering ika Pwipwi Rhowuniong Kapas and Kot. Iwe, you have anything else? Iwa kis Mawar Evangelyn tuor ika iwa arisi ren epo fenana office. Iwa karikia tekniri kot ika meni fanson. Iwa kuka katapon sa no igirei. Iwa esemo fanson. Iwa rap sa po iwa ireri iwa esemo met peruere yotek po esemo fanson. Ila si prefer kotor fegen. Ika nomna kot me rukurik menni ebo ososen pugue. Me thoughts me sin met me omonaren me tawe po iwe afen monate. Iwe afen no rewe office. Iwe me sin met kwe ebo iwe fefira afen wau po monate beirisin. Iwe akan to akat takiriye. Me sin afen wes. Iwe rupore we fefira we kotaro po euchek ewe fefira neneroge iwa sire pue ese fokun ketiwe tewe antiete we boten wa ewe fefira neneto usunge a mesebesen togekem iwara opure fokun omsara ye ware neto me thoughts mesin a fokun monate nge euchek ese fokun ese wes maybe next year but not this year. Iwe aiwa se senge aket kapas. Pwata kasire pwe ne tipen kot pwe sopie fanson. Iwa ireri iwa. Ngaiwa fen eneri ewe aisera pwe kasap mo feno pwe sopie fanson. Ai pwe ronu ko feno. Iwe ira itse kwata iye pwe ikasi eneri Paipel iwe ngagi pwe par feno. Ipo fenno ngipo chok parayoer iye ngiwa ireni me ireni kwesa pie fanson ke se jok fenno ngeke anario book ka follow ni better ewer iwe ira bota ese ereruk pue esa iwe egan ira usun arts nupon ka Chomong nari iwe eor meteke ne tipen Kot ke bore tori sire pwe o ien ne tipen Kot iwe ira usun ke sire met ne tipen Kot ke pwe faloni eu kao pe amen iwe sibure koira ye Nampauru fetana next week ira sipwe niuriti. Iwe atoriret kirok nge at ke fitu kapases iwe si pap niwi se fan ngeri non en week Thursday ite Thursday kirok niwu ngeri kirok uruate program Paipel Apasa. Iwe kiriso tabu sapan mo kogutibe ike si papa tufegen. Norin week non eruari. Kirok nimu ngeri kirok nukurion. You're listening to KICH 630 AM Hagana Guam.